دوستو هەواڵێن هێژا جارێکەدی ئەم هاتن دیدارەوە vê carê me helbijart ku em behsa mamostayê mezin Melayê Cizîrî bikin û dîwana wî. Melayê Cizîrî bixwe xelkê Cizîra Botan e çi goman di hindê de nîne di dîwana xwe de dibêjît gulî baxî êremê bohtanim şeb çiragê şebê Kurdistanım ku xwe weke çiraxekî ji şevên Kurdistanê re didît da koronayê berbelav ketin. Melayê Cizîrî di sala 1560 ji dayîk bûye û 1603 heta çilê mirina wî wê fetrê da wê mawê da bûye. Lê ev zanyariyan ne gelek hûrin ev jî derencamê lîkolînan hatine kirin ji layê hindek vekolera ve helbet Melayê Cizîrî destpêka jiyana xwe da hicra da xwandiye û feqetî kiriye li gelek deverên Kurdistanê geraya mîna Amedê û Colemêrgê û Amêdiyê. Hindek vekoler dibêjin ku îcaza xwe ya melatiyê ji Amêdiyê wergirtiye boya Melayê 12 elm û piştî hingê melatî li gelek deverên Kurdistanê kiriye. Helbestên Melayê Cizîrî helbesteke klasîk e û Melayê Cizîrî dihêve hejmartin babê edebiyata klasîka Kurdî ya Kirmanciya Jorî bi devoka botanî helbestê wî hatiye nivîsandin. Helbet gelek peyvên Farsî û Tirkî û Erebî jî di helbestê wî de hebûye hinde cara malkên temam bi Erebî jî nivîsandiye. Ev jî nîşana şehrezayî û zîrekbîna wî ye di zimanan da û zimanên wî serdemî ku li rojhelata navarast bi desthilat bûn û cihgir bûn. Helbestên Melayê Cizîrî çaryanin e zirveya wan bi şêwazekî tesewuf pirê tesewuf tê de hatiye ku sofîzm sofîgerî an eşqa xwedayî îlahî tê de heye. Du layana jî xwe digirît hinde cara bi wateya mecazî ku aşiqê kiçikekî bûye wek mecaz gelek bijin kaînatiya û mena xwe yadî ya heqîqî ku di hindek helbesta dibêjî mena heqîqê çi ye bê mecaz û mena mecazî çi ye bê heqîqe wa te du tiştê hev ve girêdayîne. Eşqa Melayê Cizîrî bo dilbera wî bo Selma hindek cara navê Selmayê hatiye di dîwana wî da behsa Selmayê diketin. Hindek vekoler dibêjin ku Selma kiça Mîrê Botan e, hindek dibêjin xwîşka wî ye. Lê çi zanyariyên wird bînin ku bête zanîn ev kesatiya henê kesatiyeke rast e û cihê gomaniye jî ez bawerim yanî li çawa êke wek Melayê Cizîrî cihê xwe cihê xwedanê cihek mezin û cihek qedrek giran di Cizîra Botan da wê behsa xwîşka Mîr bike an keça Mîr bike ve gelek renge dûre ji rastiyê bîte ev bîroboçuna min e bîtin wesa nebîtin jî. Lê gelek cara behsa Selmayê kiriye. Selma di hindek şairên dî jî ev nave bikarînatîne û hinde cara Melayê Cizîrî xwe nav dike di helbestên xwe da navê xwe kiriye nîşanî. Dibêjin ku dilê wî yan ew xwe bûye nîşan ji derbû xencerên dilbera wî. Ev jî tişteke simbolîk e remzî ye. Her wesa piraniya wek me behs kirî navaroka helbestên Melayê Cizîrî sereke babetê sereke sofîzm e. Yanî Melayê Cizîrî behsê sofîzmê dike û behsa peywendiya evîniya dildariya navbera mirov û xwedayê wî da. Babetên dî ku gelek teşbîh û xezel jî wasf jî tê da hatiye kirin. Em Melayê Cizîrî taban medreseya Sor da li Cizîra Botan heta nûke jî ya heye ders gotiye melatî kiriye û gelek îcazê melatî jî dane feqa ku piştî ders xilas kirîne li def wî. û gorê wî jî hizar silav li ser giyanê wî be li serdavekî de di mizgefta Sor da li Cizîra Botan.
ام دخوازن کو هلبستکی دوا جه هلبستن ملای جزیری بخوینن جه دیواناوی هلبست بیجید ایرو جدر با خنجره هلبست ملای جزیری بنا و نیشانن گلک یعنی بنا و نیشانن چه ناف جوار نهاتینه دانی لی هر هلبستکی کو هندک پیوت جمال کا ایکی وک ناو هلبستی جی هاتیه دانی ایرو جدر با خنجره لازم به شانی ملا تشبیه زلفا دلبره زانم پریشانی ملا زانم پریشانی جدل به حد به شانی جدل تشبیه بریانی جدل بالله نه انسانی ملا بالله چه طبعت آدمی یک سرد بم یک عالمی دریای قاف و قلزمی یان چرخ گردانی ملا یا رب چوه محنت کشی سرتا قدم تک آتشی مجروح قوس تزرشی لو دل بپیکانی ملا زانم ج عشق دو جهی بحرک جنار ایلهی ایرو لماه خرگهی تشبیه سیوانی ملا افسینیا وکنایونی پرلک شاندن داخو کی هر دل بنا اهلان ددی یا رب چنا دانی ملا دردانه یا دم گوهره آینه یا اسکندره به مروتان دل کرکره مجروح خالانی ملا هلبسته دریجه ملای جزیری تیدا بحثا دلداریا خود کتن بحثا تشبیه زلفات کتن بحثا وصفت کتن هجی گوتنیا کو جبری ملای جزیری هلبستن خواه بنویسی بحث تیدا کرن کو علی حریری جی هبویا بله با مواد نابرا علی حریری و جبری ویدا چه تکستن امبیجن به واتا تکستن ادبیاتا کردی نبویا جبلی بابا طاهر همدانی بابا طاهر عریان کو 200 سالا دهان و یازدان دا اویجی هلبست به زارابه لوری گورانی نویساندیه هلبت پشتی بابا طاهر عریان ماوک گلک دریج نزدیکی 400-500 نویسین کردی ادبیات کردی بردست نینن رنگ هبن حتی نوکه نهات نهوله هر وصا ادبیات فارسی جی وصایه کو فارس گل جارا هول دن کو بابا طاهر عریان برخی خوابا بکشن کو بیجن فارسه لهلبست بابا طاهر عریان به زمان کردیا لوری هاتیا نویساندن و ارچنده جی یا دیاره اجبر کو ادبیات فارسی جی اجبری وی چرخی نینه یعنی او خوازن کو خواه به کفن دینن کو بیجن ادبیات ما گلک کفناره هر وصا ملتن ترک جی ادبیات کفن دوی سردمی دانین ام بیجن صدیا دهه و یازده چه ادبیات نهادینه هوله از خوازم شعرک دیجی شعر ملای جزیری هندک بخوینم شعراوی آن بناوه محبت محند زورن محبت محند زورن حب دبیم بشک بلایه عمر جی خوش بدبورن صوتن و درد و جفایه صوتن و درد اوینه
علتي داغ و بريني خوش دبن ما او بديني شربتا ليفان مفايا هر دلي صوتي بألفي يارنا درمان كد بزلفي تا أبد أو بند قلفي عشق دردك بدوايا عشق دردك بطبيبة لمفاوصلة حبيبة كشتما جورا رقيبة حر لعيني روسيايا داغو كي من لهزار قلد دست شوكين بخارن صور بري ولدان كنارن أهرمن خاتم ربايا طبع ديوان دست جهشتي حور ولدان بهشتي عاشق دل بند قشتي جان بدت يك جر روايا هلبت مروف چند بحثا ملاي جزيري بكاتن وبحثا ديواناوي بكاتن وبحثا هلبستي وين بكاتن مروف چجارا جيت هيرنابي ملاي جزيري هلبستي نوي جلك دولة مندن وجلك وكولارا جي لسر نويساندنا ام بيجن نسخة يا بيشين يا هاتي ديتن يا ملاي جزيري كودسختا مير طيار بويا كوري ميري بادينان بويا ميري آميدية و هر وصا وكولاركي انجي ام بيجن روش هلات ناس و كرد ناس كردلوجيا كي ج برليني هات دي سالا 1904 دا اويجي كو چاپایکی یا کردناسی آلمانی یا مارتن هارتمانی اول سال 1904 برنگ کی وینه کری دیگل پیش که آلمانی هاتیه چاپ کردن و پشتی هنگه چاپا محمد شفیق راسي جي هيا وچاپا قامشلي يا العقد الجوهري في شرح ديوان الجزيري يا سيداي ملا احمد الزبنجي جي هيا وقالك چاپين ديجي حتى بلاتيني جي ما مستا زين العابدين زنار دجارا چاپ کریه به لاتینی دگل امین نارزوی و جاره که دگل فرات یای تلاری هر وصا يعني مروف دماغي كده بيجتن وقت ما قلتي مروف شجرة نش ديوانا ملاي جزيري تير بيتن نش خندناوي وك دريايك يا هكذا كارا تقدر نقوم ببا وجي فير ببا وجي بهيفان جي تعبيرا جي بيكاتنا هلبستي جي صوفيزمي وجي وحدة الوجود وقالك بابتين دي دخوزا دمين خوش بود كم سپاس بو تماشا كرنا